atel pay. Te atel kapai. Memenani no. Menia ino machegos gosoya. Ino papa court on Papa Abraham. Okay, me Jesus got to Inou Kapw eong di koros. Koyone rami meneupiangatel Kalesia Silutuau. Kalesia Silutuau. The covenant blessing given to Abraham is ours. It's ours. Me chaban so tokon te chaban so an kikamelel me. O mau po Abraham yo lemposo na ngoi so to yo so. Buksarawi katete me achai poson court. Weki Jesus. Inawang court koros magoyanger Abraham. Sapul mantel ranward. Okay, same God. Same God. Mamia metiar watake. Galesia siluduomo. And Inou. Atrakot kotin Inou young kita lady atrapungen yang lady Inou. I take poeki kita watakata apoeki Jesus. Tame katumia tarmona taili puti taili chachel. Watakatak chai wewe kita. Arina wa tail chaliang ranki. Covenant blessing given to Abraham is ours. Okay, so those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Tama ka ono kupurperen kiki an Abraham amor pues kio poson. Como yung extra poson la coach through Jesus, Inou makano yang Abraham atail. Okay, check up prada bileu katamangin gitail ya Inouan Genesis is a kriyaw. Genesis is a kriyaw. Check out what is a kriyaw. Genesis is a kriyaw. Ratikitike ko dia masani. Kauno ar masani yang Abraham kokola sang nan sapom. Ren kisom kan ni mon samam. Ko arkola nan sapweo me pangkasali yanguk. Okay, so ni atai watak line wa mia we kai cheka ko saya wasa. Kom kak matawatame kaunon masani yang Abraham kokola. Ke menasa yaudang goten. Arpeki arapaki kauno masano. Ni kauna masanang emenen pitoy isang wasaw pwede yapan sa chorong mao. Tagak matawani location tagak matawani yes chay mimi at chay patpatong. Okay, bicayakan rong mao teso. Pati isang wasaw tuwa chok ngoy matawa ngoy koyerta mokot on pay tame ipilan lar imi kam kamelele apan so mi ko sola to ari kak pilrong bodan yanan anan ari nito nam ko saya kauno tama mangiap ni palwar o ni palingen koros mia wewe mawasamek chay mi yo ka chay chuka ko irtarong mau kot ko so Puengkak masan to sansad. Okay? Moin kagak kasawalan momen pato kagiswasa. Tegagak kasawalan ane way. Tegagak kasawasan na momotson ap kasaw makamimiwasan sa chakak rong. Wijal uya jangan uya pa. Mong yung Abraham emena sa lakot. Arinig ka na masanonger out mia wewe na kosaw en ka kosalat pendang koporoporki. Okay, masani kosaw san sapo kokola san sapo man ren kisom kan sang niman himan samoman. Okay kichal sana palan market. Kau nung pampangan nangan ceka gang market put ya tua put baba bete
ibang gogola ma, okay? Yes, Abraham mga ya rongato uta mokit. Ibang kiyangu katawto ngeteria inauyoma. Ngeterio, so niya chay wata kirawanda. Kapai te no me kot wiyaya nga Abraham sapol mamui o ay tungod. Mga pampil matawat kutan. Kauno kitungya katawto kay pan ngeteria. Gay raman jawat papang nom serikan. Tami ko ya influence porque ya kita luya wan inawa ong Abraham. Asa makom maurin sa ulang lar ewang kot kom solar papang tatonan momon makmaile panay kauna bang kot kito aramasakan magapilsosa. Gira ba nono atilin okay kesa sa Israel apo minanin nawo ibang kiyango katoto kom ngeteria ang panay ibang chela pasang wasakoros. Okay? Ibang kapayu kata o kalinganala atam when wiyala meng kapai. Armas koros met chepel bangay longi ataman. O chepel mimrerael. Aramas koros me pungkinu puegi kot. Abaninen dojo abanter. Armas koros pungkinu rapungkinu puegi kot. Gaya ime na wamasani ibang kapayu kata o kalinganala ataman en wiyala men kapai. So armas koros me on God's side repil rongacha ataman reperandar. Jaila sayar me Jesus warning kita miya jaila muntiji koros me on Satan's side rongacha ataman remoldar resuiguk. Okay, so ime entendagi kap be Inou me uya yang Abraham sapol mamui ay jungol. Ma atababa ko to e ditana no matra sai kichar pweki na wo pasaya katoto kompang ngeteria. Armas jojo van ko to na wingo pweki tatawak me kauna pang uya through your life. Mite panasa ko ma miya wa trial aman semana kapta. Maikin lau mamu ya kaya ramas proses la kayan wai maikin kilanti yang kaya ramas por malaro poring ap elarai lukot arai iro tur mailen sodra mai kaya temamal na lo kaya wai yopil aramas pungking kumai lap sodra tame ako sa yaw Gitaika kuya pampapa kot ningila mau ap chay sa chuminan katoto kom diria Yawan gilang masutra katoto ka trail nan morin solo nga say kichara chay papa kot inawa to kay kitrail okay arma trail morin lalapotong kot emelalapot epantoka mor toto pung kinuk pagay na sawas mau o ngaral maur. Amasani, ibang kapayu kata o kalanganala tamon puen buyala men kapai. Kaitek men sangsal ap men kapai. Kenen katrapan aramas choto kukotanan wingkot. Ibang kapayata relakan maging kapayu kata. Ay bang karyala irailakan maging karya yukala. Okay? We korosen sampa pampakere yung kapayrail sa tuwacha ay kapayukata tuwacha. Lingaling yopo na maura ramas manjano yang kita maurin sa ulang. Pergilang kapay, pergilang poita, pergilang instanamaw. Okay? Amoy maura ay maur kaskasalita kot. Ari, ako kasaya kapay ya inawan ma. Okay, Inou me kauno ya yang Abraham suk chabam pul acha mor lale me kweki Jesus puksaraw ka tete ma. Those who have faith are blessed along with Abraham because Abraham is a man of faith. Kamu yung ngoy kweki ataposo ni kang galap kop kopres chay chokateta megot chay kamele lete tame Jesus wiyayar.
Arkitel yanger aledi Inou makotu yayang Papa Abraham. Okay? Waledi scripture royan Kalesia silu dua. Kaiti sanga Kalesia silu isak payo. Emasan yar Christ katin kapitan Ketail ni karyapan ko soneto. Niya katinale ang pini karyao. Ito ang puksaraw ya masani. Meman melangatar nin tuko e pan riala. Christ katin wiya met. Po kapai me kot katin inoki ang Abraham. En pilika koyang menlikikan sang ring Christ. Po ketail sang nuposon. Ketail ang kakalangan sarawyo. Me kot inoki dahar. Okay, Inou Kapw makauno uyaya nga Abraham Inou Kapayata Inou kangatarela kadodo kekan mobilinaon ngayon sarawi through Christ kachayang erale. Okay, so yeramen pikasaliki mekot pungkeng kamui. Kot pungkeng kamu po share sapol ma blessing. And so mechakin yang eti atay pepam so chay wiara masin liki. Up kauno, pergi cai poson la Jesus, cai lan kier Inou meuyayang Abraham. Kap kapriyang aso koros kowe serian Inou. Asa makaking kapakap claim, my God, komasani me banyang ada. Tame so drogi, pain, uya song kapakap ko. Kita mes chuyu yawi ki komasani, akauno bangkak masan, te kauno bil bangkak. Kaya manokela niya chay katamanongi mek chay serian Inou. Kauno ko berperan ke chay kamelele. Okay? Ko berperan ke chay kamelele tame Inou gitar. Serian Inou oton sarau pasang. Okay? Kalesia silu riyesak tuwa. Kalesia sidur yesaktuo. If you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and heirs. Okay, miniminiang Christ, ria kawiyalar katotokan Abraham. Kauno Inou hidia pang kangaterela katotokan kan. Okay, niya chakolokol Inou Abraham uyalatra. Ansa wodra kauno Inou kasayam katoto ka chaiga pangateria chai penso jojo kilang men pompe chai bang kilang wasa koros makchai lokayan boy we chai kan bil bango koto nan wing god again ni palingen katoto ka trail ka uye para pasang and gimagarata chai penso chai tarki may sansarawi yawasa eni dramo pwegi no tindayo atay kamelel ka atay mokit tintintayo. May chay sansarawi Cincinnati te sansarawi Wene te sansarawi Parao. Okay, wasa ako may ginggola sarawi ya. Te sansarawi Bolangas. Amasa na tinda katoto kompam parala. Armay chamigin patapata ako nga isinchun sarawi ya. Isyo ka po yata Inou. Inou kasi may me loud sang. Armak chepa mission minded mata was sampa and so koros kamor pan sampa ai Inou ang bangkak poita. Child. So Kalesia sidur yesaktuo. If you belong to Christ, then you are check out the kayang pompe. Okay, magmoy katoto kang Christ and so tamak chebiala katoto kang Christ kay te pwede jalian sarawi te wata kata out of Christ. Ab chay kiyang Jesus at chay maur, chay lipsapal. Aro kumail katoto ka na Abraham. Okay, Jesus kachton uyayang kachayl inawong po itaretay. O kumail pa nala tama coach katin no gidier. Wasan nilo kayang wayanta, you are Abraham's seed. Seed to ito katotok, te wang kapete. Heirs what kisoso. Okay, magamela isme panalam sosokan. Abraham melar asoso po na trial. Okay? A trial po yung Jesus. Karkapanan ka okay kan matawa o ka saulang ka may bansa mo po
deep kung kapopo. Asa macam kita macam ya sama teman tahu ko ma cai kapopo hari kot sejak punggenu ke kapopo. Aparam kapopo. Cai bang wat story kan ini kapopo. Kapai mimi ni kapai palingan, kapai tipso, kapai sutra sumau, kapai makan. Kapai marain. Okay, buyatam pilipil pung kapai mokan. Kapai mana-mana kot wiyata tokrem kapai mokan. Ako saya pueke Christ akchay wiyalar seeds of Abraham seeds and hairs. So seed tuweto wang kapeteo. Okay, wang kapeteo. Nuposon Abraham me papa kalapang me poson koros. Here's what kisoso. Tame estate. Tame mela me godio igi child me anigi. Gigarita ka Japan mange wate katar nang puksaro ma param ko popo. Ka Japan bil mento yung me ay pensa mo po iso lang. Okay? Wana ko popo sa abo ko sola ka kolata ani lot ni ramana kan ni rason. Litukan pepin sa pepin pil. Okay, so iranane pardet ranane toror pasang po. Wana rail pay. Toror pasang po irangkak apa di rail pay. Karena arama saman me kaunokin wiyata tongki eso jaja pay tanan palingen. Lel tipso aba po kapayo mimi poe. Aramas kilango ko cha men kiwe waram stosa men kiwe sa bom ko miya kapakap ama chay song kapakapak chay trono apal chay banana na check main course tami yata sapung tame sapung alar me inono ka apaliki Bemelel, and some child apal and some child tosang coat, child little we deep, simoni miontra, child we are young Miss Woodcan. Met child asalar tight asalar may wrong, a kapayang coat a masani, makjay sodar prapa coat, a ban sinsilla, manin kaukan their togi trial. This makjay so long, child be lack, so tartan and me coros. Chay bang kasawi, chay bang itok. Main tame mimiginan mo. Inawan tintayew ay mo reo. Tame wiyata sapong. Kau na ban masan. Okay? Ele so chay poson ele uyetip ele iso chay tatong kumalial me kito po yung creative. Okay? Chay bang watak na Deuteronomy 8 sa kwalu. Kau no kiyang katay power to create wealth. Kauno kiyang getrail koyak en wiyata megot. Chekilang aramasin sampaga mau mara sa kota miyota ramas kopo po mesa sa taulul kot. Tamaro yutatong kalangan ng god itaral pepunsa sa kot. Kalangan ng god what creative ramarain ramatawat aral business kan. Irela ria paliala ananen moni. Okay? Ako mo yung ngoy makcha mengoto kisent. Kita kilong coach lala. Kita retayat kita meron kita kilong coachen kawit. Main ko tayo pa niya. Okay? Kasi ya rancho ko kay kita pegarong full time ang ko. Tek katarala me ko si charmas so jam me ko kukuwi. Ako kita so. Eso ya suet. Cepan mangi tame iskechel o tama chay kisakis tama chay koyak tama chay kakyang kateta. Okay, pues mag chay bil token why kay te kot mall ba chay. Aperen gilap me full time and as chay song atroyo. Ap tama ke milalen can do it wholeheartedly po enta tokong wing court. Okay, mag chay bil ija chay Tadoko mga kangalan na chachukak mayroong apete support tatokan mission. Child weta ramas chikan masa sa kauno. At chay mong yung sutamimin ang tatokan god. Okay? So chay pan
Japan wewe game kuperangkut Thailand bay. Arjay watakata raparam bay. Jacob bay. Joseph bay. Bay mindinda bay samba. Rasa kot arabil sotra lack. Miene rail moni rakakuya men kapai. Mia rail one stop rakakuya men kapai. Sementara so koros magdal yalunan mauren pungo. Baik yang kuperangkut, esotra lengki kapai kitelta. That's your lengki. Okay? So, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Min yang Christ, kawialar katoto kan Abraham, o kabil aledier soso on Abraham. Heirs. Tu ito, pangong ketail dame. Papa man nono man apan mela reckoning we are the soso. Okay? And that katautok obil soso. Rimi kosokosia hiya paikan poeki. E wonko tra iyo lang kapai. Kay ti sanga Deuteronomy riesa kwalu eulele sa payo last mo Deuteronomy riesa kwalu eulele sa payo. Deuteronomy. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Riesa kwalu eu koti emasani. Magmuel pan peki ang kauno amay kot o lalapotong kapayata sa palimakoson na takan meki ang kumail ranbot. Ebang katin kasapul kumail tapon we taken koros and sampa. Matawa, yoma atal ton government in we kan bilikak tatong gema we koso-kosoya we makmay pan peki ang kuparangkot kapayata sa palimakosantikan Aepan kung kumalda don witi kan koros nan samba. Jadi banglanan Amerika yang pulau-pul nana kodonan constitution tu ada kosonet makafari apnan nana rail uyawita reposan bon puksarawi tu Israel kan mau yata government reposan bon puksarawi. Nana Amerika waksang wasa koros magabancang ya mia wasa regenda Bible Belt sangan Oklahoma sangan Texas Bible Belt tu ada kecangat-cang nan sin town tuk nan town laut kegelilang Sarawi. Okay, pueki kasale yang lelan sa bukat kegelilang ap ongan sa bukat tu ada la pala nim so joe. Pukamelele kauno inenen market pueki Israel. It's a Christian nation. Kaite when communist ape mate Muslim ape America Christian nation. Israel build up bombok sarawi school kan batang ki masa ng court devotion banene kan masa me kosaya. And so what demon Satan botlong lale. School ka kasoye isang buksarawi kosonat kete kosaya court arute promote pungin ramas. Gera pata-patakian sincere tuk sambarta lemao yamo man tipsono lo liape yamo man kapara-parape ta tu ter brainwash ya lasrika sama chekin riro sang ni chai serikan kelangkas tu suat ke katarawin om serikan imar kasale. Ngosaya ya na sin sambar bueno wa ya lusuluseli ko kolin sambal lo kaya ako pot ye pene tak kusang yamen ata na imat sambata ko kung kapertakit kun rong koros nganda jabi ya na school puiban panapanawi ya kolai wiya liya lekit kan are I ko sampala pancailen kilang wuklan we ya imagarata reitantor songan more kodor na marka tu eta open on Satan likin White House cha
rekitar kilelen hail Satan tuwedra kilelen sansan takain Satan or armas ko party sang worship wasama rakita kusun nateng ko isang ko apti sang walian kita kilelen Satan million inaramas pakpaki sarawin Satan ara na school ka rapil inchingiyata taropo ka tarawang panay ren sign up ni rel siri ka ren yang an Satan class mo tuwedra reinanen Opola tuwedra socha ray masapuyag mas masapuyag kamelele puyag kita churches were strong momotso ka kelail kakairatan ni rel siri kan an so long kalamita wala sangan story sangan pilikram apa nono mo farmer kayo mo na nim ka quiet time devotion sampu ko tuwedra yi custom and men Amerika ime ka ano ime wasa ka sa isa somehow an sa may watagati wasa chamanda pwegi history na Amerikan ma well known ki arail so lang met pain rail cho pwegi arail turn away luketo ko trikan sangatal ng government lel nan simpanay radidiyar kapalen corruption ako saya po epan kasapul kumail tapon way taken koros and samba okay kumail peki ang kauno may court kumail lampan paikila kupura mau pukat koros Inou Kapw kapulipulir soma arama saman tepanay na yo te way yo kona sa ki court ime court kapai pukarail kauno pangkatin kupura mawi amail kanim kan o amail matwal kan matawa so ikian luketo kapai main court kapai kita ta main court so wasay kit apso japaik chay pan bilugulugo ropang so kichay panene ka mamuitang archisa sa timer chay pan pilata so iko way tama kay teng court pilata kapayata tama kauno Arya pan para pasang ime chay kalkalongi ime chay pai study ki pon mauran para pasang kasi yayar nan Roma na makchay sutro kuya ramas panasasangnya machay sutro bata karamas panasasangnya abang yo duduetra pai tu sama kasi rajing to kuno kauno pang katung kupura mawi me koros makmail pangkin wiya Ayaki yan chay ban paik yan tama kot masani yo tama korang kot. Kauno pa ang kachin kalaweti amay lumunjijikan niya rail pan mau niyang kumail. Matawa? Chay bang kilang lang story men Israel kan na rail malawlaw me zombie. Ay rail pelon papa nono seri civilian John Way. Kay tegray zombie kay niya katki isang rail na nisip raw ya kana kola o rail patlon na sa paninaw tuwe chakin chan kamu yung ngoy cha say lak na sambawat ni balingen kukuwi kana kuwi chay konong kana kuwi makchay pay kiyang got okay so takariya po trail so tataka ni munti di pampaita eno gidier Repan, okay. Rajik no mo. Kauno bang katung kupura mawi me koros makumail kin buya kupura mawi to a blessed. Make it happen. Kukuwang kalo kas chukuwi mal kukuwi aramas men wrong. Okay, kapatugati sa poman dan sa apa kana wow ramas kutuniam pala kan rail trape. Okay, kapai bimi po trail makchay pampaik. Kauno pa ang kating kalaweti ang may lumunchichi kan ni rail pan mau niyang kumail. Repan changotong kumail sang wasakis repan ut sopa pa sang wasakoros. Niya mail pan pelian rail. Okay, ni wayo ko sa yarapang koto na niyo wanim. Arapan champe sana wanim isu. Wanaraipan jang marara.
Niom king kapakap, quote songen Inou buka. Okay? Imuntiti chorus makotongya ikaw suk sa champungan toge ya kaban chang winan wasak chorus me open jangan more. Okay, niom kapakap ke claim Inou kan makauna masani tiang portrail. Amen. Raban changotong kumailu sang wasakis. Eko saya ni wayo may bangkiyang kapang wewe kita mentinta. Euto ani merekodona takuk. Ani raban chang pasang nuani muisu. Okay, me open na no moment raban chang. Pwe tame ko saya remalaulau kodo. Rekodo ni eudral. Ap al toto kaga kawirai laya. Kaga kauzirai laya. Okay? Rapan sopa pasang wasa koros ni amail pan pelian Israel. Kauno amail court pan katun kupuramawi amail totok o pan katreki la wansap amail manangkan. E pan katun kupuramawi kumail nansap me pan katkiyang kumail. Lang niya chay kan rong masan tuwe drama alle katengi atay maur. Kasayayar may more trinsomawa apal tor kilikilanga. Okay? Main court. Pweki Jesus imir na ni nowo. Atamis chukulang kupoita. Kateng child. Kaitek child question pa child. Matawa mes chopara ko ap niya chay bang peitak reapan inda pweki yaki. Chay bang pingkon tatak chay lanane change. Taman chay mimilale. Makaitan ko prong court. Pwe masanir makchay miminan ko prong court. Kapai korrespan wiye sansal imechay watwataka. Makmail pampay kiyang kauno amay court. O kapayata me korres me katun kosaneti yung kumail. Epang katun wiyakan kumail las sapolema aramas. Tuwan me katun Inou gitar. Okay? Inou gitar makachayil sapolema. Ariaramas koros ni sampa panasa makauno katin pil kumail dar po kumailen buyala sapulma orapan masang kumail. Rapan masang kumail. Okay, isa aramas me bang kilang me rekilang gotre child. Rapan masaka emimin waon genug. Okay? Satan pangan mempalian kecil. So Satan pantatong ki aramas po empalian kecil. Aramas koros mekilan Jesus rem rapan maun kinug. Kasi so Japan susuit ki jabo ite kasapungela pwe ki klang got re. Ime wasa ko saya. Isakeo kauna pangkat kiyong kumail seringeter. Go toto, orakan sap, nan sap, megatini no kiyang, amail papa kala bago, poya pangkat kiyang kumail. E pangkatin kamarede koto niyan so mau sang ni sapulima imanak panlang o kupramawi amail toto koros o kumailen. Kamangayang wete kan moni ap kumail sotra pan anane poi pantiki mekot sangre rail. Belo kayang wayo kasaya lend to many but borrow none. Okay? Because kasaya wana chay pang poitak chay bilpangkak son kiwi ap kaitek son pakpak sangarama store. Okay? So chaman mek ikiyen Yakiyen Inou kan miala child. Baik, pedak chay baik yang ko prong court. Chikang yata so pag niya chay baik automatically dami Inou gitara pang portare child. Kauno amay court pang kasapul kumailta kauno nampungan wekan o Kaitek way tikitik meken itawen way taken.
kumail pan payamao an so koros o sotra pan pupula makmay pan lalapot o paikian sapol makosonatakan miki ang kumail ranwat. Kalalapak kalako kumail sapaik te kautok yang kotrikan. Okay? Kokalik yung kalakop child sapaik ang kot o sobesang. Kautok ang kotrikan. Okay, so iwasaw me ipanitia kailangan ko promail